ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወመዓረ ቃለ ሃይማኖት ኢየሱስ ከራ መነሰገዳ ወረ ኢየሩሳሌም ዴሜ ጀደ ያሬድ ከራ ሰገዳ መነሰገዳ ወረ ኢየሩሳሌም ዴሜት ዋዬ ጀቾታ መንታ በርሲሴ ጀቹዳን ያሬድ ለፈካይ ኤጋ ቁልቁልች ያሬድ ሰንበትኒ ጉጉርዳን ዘወረደ ጋራ ገዲቡ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልቁሌቲ ዮከን ቅድስት የደምኔ ከን ዋመሙ ዋዬ ቁልቁሉማ ፊ ዋዬ ምኵራቤ ከና ኢሳን ሰንበተ ጉዳ ፉንዱረ ጅራን ከናፊስ ሙጋሰ ከን ከነ ቤካ መነመንታ ከን ተኤ ቁልቁልቻ ያሬድዳ ከናፍ ያሬድ ጉያ ከነና ጀዱ ማል ጀዴ ኢየሱስ ከራ መነሰገዳ ወራ ኢየሩሳሌም ዴሜት ሞን ዋዬ አመንታ ዋዬ መነሳቲ ዋዬ መነ ቁልቁሉማ በርሲሴ ጀደ ወንጌል ያራሞን ወንጌላ ዮሐንስ ቦቁና ለማ ለኮብሰ ኩዳ ሰዲራ ካስኔ የሮ ዱብስኑ አከስ ጀደ ፋሲካን ወረ ይሁዶታ ቀቀቤ ቱሬ ኢየሱስ ገረ ኢየሩሳሌም ዱፌ መነ ቁልቁሉማ ኬሰቲ ሆሎታ ሰንጎታ ጉጌ ወሬን ጉርጉረን ታአኒ አርጌ ቀጬ ወደሮ ይራውጀቴ ሆሎታ ሰንጎታ መነ ቁልቁሉማ ኬሳ ባሴ ማለቀ ወሬን ጅጅረኒ ገዲነቄ ቴሶ ሳኒ ኒ ገረገልቼ ወሬን ጉጌ ጉርጉረኒንስ ከነሲፉዳ መነ ባክያ መነ ደልዳላን ታዚሲና የሮ ከና ዱካ ቡቶኒ ኢናፈን መነ ኬቲ ነኛቴ ራጂ ጀዱ ዱበቲ ዴቢአኒ አጋኒ ጀዳ ዋዬ ሰገሌ ሳቲቲፍ አባ ሰገሊቻ ከንተኤ ዋቀዮን መቃኒሳ ከንገለቶ ሚያተው ኤጋ ያሬድ ከነ ፉዳቹዳን ፋርፈና ከና ጉባረቲ ማል ጀዴ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወመዓረ ቃለ ሃይማኖት ኢየሱስ ከራ መነሰገዳ ወረ ኢየሩሳሌም ዴሜ ጀቾታ አመንታ በርሲሴ ጀደ ወንጌሉ መከደ ፉዴ ዋዬ ዱማ ጉያ ከና ፉዴት ጀቻ ከና ሞጋሴፍ ቁልቁልች ያሬድ ዱካቡአን ዮከን አባን ወንጌልቻ ዮሐንስስ ከኑመኑት ማጅራ ወንጌል መዱብስነ ከና ጉባረት ፋሲካን ወረ ይሁዶታ ቀቀቤ ቱሬ የሮ ፋሲካን ኩን ቀቀቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራ ኢየሩሳሌም ኡፍ ፋሲካ ጀቹን ጉያ ወሬ እስራኤል ገብሩማ ግብጽ ጀላ ጭንቁርሳ ግብጽ ጀላ ቢሊሰቲ ባን ጉያት ከበጀኔዳ ጉያ ከና አከ እንደገነ ዋቀዮን ኦሶሳን ግብጽ ገዲ ለክሰኒን ባን ይትመ ጉያ ቢሊሱማ ከሰን ከበጃ ያደዳ ጉያ ከና ሆላ ኢጃ ሙለቱ አርሳ ጎቹዳን ኢገ ሆላ ከና ገዲ ነቁዳን ሀለ ከናን ከበጁ ፋሲካን ኢነርፈፋ ቀቀባ ጅራ እንከምቱ ሆላ ዱጋ ከንተይ አከ ሆላ ወሬን ጉርጉረመኒ ቢተመኒ ኢገ ሆላ ኢሳ ኑቲ ቤክኑ ኦሶ እንተኢን በከ ሆላ ቡኤ አኩማ ዮሐንስ በቆና ቶኮ ለኮሰ ድግዳሚ ሰገል ጉባረቲ ዮሐንስ አከስ ጀዳ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አዱኛ ዳፍ ጋፈ ቤክስሱ ጩቡ ነሞታ ሁንዳ ከን ድጉ ኩኖ ሆላ ዋቀዮ ከንተ ኢሳ ከነ ጀቹዳን አርከሳ ከረ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተሙልሳ ሆላ ሰዱጋ ቀራኒዮ ጉባረቲ ኢገሳቲን አዱኛን ከንፈዩ አዱኛን ከንቁልቁላው አዱኛን ቢሊሰ ከንትበው ሆላ ሰዱጋ ጀቹዳን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አከተ ገርሲሴ ወንጌል ዮሐንስ በቆናን ቶኮ ለኮብሲ ድግዳሚ ሰገሉትም ከናፍ ፋሲካ ኢሰርፈፋ ጉባረቲ ሆላ በረሜ ምት ከንቀለሙ ኢገ ሆላ ሰበረሜ ምት ከንገዲናም ከናፍ ዮሐንስ ጥየፈኖ ጉዳት ከኑዳን ዋዬ አያነ ፋሲካ ከና ለካ ፋሲካን ወረ ይሁዶታ ቀቀቤ ቱሬ የዴት ኑትም ጨልቀባ ወንጌልቻ ጉባረት ማፍ ለካ ዮጀነ ፋሲካን ኩን ኢሳርፈፋ ጉባረቲ ጎፍተን ኢየሱስ ክርስቶስ
addunyaadhaaf akka du'uu fi bilisummaa addunyaa wanjoo seexanaa jalaa akka baasuu fi uummanni addunyaan akka fayyu kan itti eegamu waan ta'eef wangeela isaa gubbaa irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan faasikoota jiran hundumaa lakka. Kanaaf faasikaan qaqqabee ture jedhee nutti hima. Yeroo kana akkuma qulqullichi Yaareed Iyyesuus karaa mana sagadaa warra Yihuudotaa deemee akkuma jedhu Yohaannisis Iyyesuus Kiristoos karaa mana Yerusaalem dhufee karaa mana sagadaa deemee jedha. Mana qulqullummachaa kan jiru eessa jira? Yerusaalem jira. Manni kun akkuma yaadattan manni qulqullummaa kun seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 gubbaa irratti Waaqayyoon Museedhaan akkas jedheen, Musee ani gidduu keessan akkan bulu mana qulqullummaa anaaf ijaaraa jedhee dubbate. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 gubbaa irratti. Mannichi kun bultoon Waaqayyoo egaa wantoota garaagaraa dunkaana garaagaraa keessa turaa ture. Yeroodhaan booda Waaqayyoon manni qulqullummaa akka ijaaramuuf gaafate. Sababbiin Waaqayyoon manni qulqullummaa akka ijaaramuuf gaafate mana qulqullummaa sana keessatti ani isin wajjin akkan ta'u, ani isin gidduu akkan bulu, ani akkan isinitti mul'adhuuf mana qulqullummaa anaaf ijaaraa jedhee Waaqayyoon karaa Museetiin ajaja dabarse. Manni qulqullummaa sun sadarkaa garaagaraa keessa bahee macaafa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 4 gubbaa irratti qulqullicha Solomooniin akka ijaarame, Daawit illeen mana kana ijaaruudhaaf ka'ee Waaqayyoon eeyyama akka Daawit dhoowwate. Daawit waan manni kun ittiin ijaaramu wantoota garaagaraa qopheessus fedhii qabaatus Waaqayyoon garuu Daawitiin ati mana qulqullummaa kana ati ni ijaartu. Sirraa kan dhalatu Solomoon mana qulqullummaa kana anaaf ijaara jedhee Daawit mana kana akka hin ijaarre dhoowwee Waaqayyoon macaafa moototaa boqonnaa ergaa moototaa isa tokkoffaa boqonnaa 4 gubbaa irratti mana kana Solomoon ijaaruudhaaf Waaqayyoo irraa eeyyama argatee ayyaana akka argatee kitaaba macaafni qulqulluun nutti hima. Manni kun in ijaaran. Haaluma kanaan sadarkaa garaagaraa keessa bahee manni kun yeroodhaaf Zarubaabel fa'aa, Izraa fa'aa, Niimiyaa fa'aatiin illee akka haaromfamu taasifamee haala miidhagaa ta'een mannichi akka ijaarame nutti hima. Kanaaf Mukraab isa jedhamee waamamu kan immoo manni bultoo Waaqayyoo manni qulqullummaa inni dhugaa Israa'el keessatti jiraatus Ayuudoonni immoo bakka jiranitti Mukraab ishii jedhamtee waamamtu kana iddoo sagadaa akka qaban seenan nutti hima. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos amma mana qulqullummaa isa kakuu moofaa keessatti ijaarame kan isa bara Museetiinis haa ta'u bara Solomoonitiin akka ijaaramu taasifame kana ilaaluudhaaf Yerusaalem seenee karaa mana qulqullummaa kana dhufee nuun jedha. Akkuma qulqullichi Yaareedis Yerusaalem seenee karaa mana sagadaa warra Yerusaalem deemee akkuma nuun jedhu Yohaannisis dhugaa kana nutti hima. Mana sagadaa kana deeme. Karaa mata duree baroomsa keenyaa har'aatti gaafa dhufnu Iyyesuus Kiristoos mana sagadaa ilaaluudhaaf gaafa deemu jarri achi keessa turan wanti isaan keessa turan wanta nama gaddisiisu, waan Waaqayyoo gaddisiisu, waan Waaqayyoon hin jaalanne, waan Waaqayyoon hin barbaanne mana qulqullummaa sana keessatti hojjechaa taasisaa turan. Yohaannis abbaan wangeelichaa akka nutti himutti. Iyyesuus Kiristoos mana qulqullummaa sana hin deemne, mana sagadaa sana hin deemne. Yeroo inni deemu jarri achi keessa turan osoo kadhannaa karaa Waaqayyootti dhiyeessaa jiranuu Waaqayyoon isaanitti hin dhufne. Iyyesuus Kiristoos isaanitti hin dhufne. Osoo aarsaa dhiyeessaa jiranuu isaanitti hin dhufne. Osoo waan Waaqayyoo gammachiisu hojjetaa jiranuu isaanitti hin dhufne. Waan Waaqayyoo gaddisiisu osoo hojjennuu cubbuudhaan itoo deemnuu
dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos akka nutti hin qaqqabne dafnee gaabbii akka gallu Waaqayyoon nu gargaaru.